Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel nomntu of course ta ikhi lo leyo singoma the post lo ngata ikhi ngolinka na tsinya vantsha. Even then from there ta ikhi lo Dr. Stole ngohlaba la mina ngata ikhi linka na Benny Megan the president. Then amakuma of course ta ikhi tela ikoko nfonyo ngomshito yilo trended swinene ta ikhi teka tetiya na tetiya and stuff like that. So kunhlaka yini kahle kahle Master T. So before ifika video le very se swi komba ka attack wa singo Mr. Post na ku ta tlhela mi nyika backstory ku ya hi la vele ka mhaka liwa initially tsinyama of course Africa endla a video of course aka themendela Benny Megan the president ne ni ngo vekela ya some hintsinyana before I kota ku ya mahlweni la ni ngisele music wa Benny Megan kusuka ahansi ka tibaben ku ta fika ka mina ni vona ku maxangu lo hetelela ya malembe hinkwawo loko ni langute music lowa ni wu yingisela kahle president Benny Megan hakanene president so tinqambi letiya tin'wanyani ni nga swi veka so hina van'wani tinqambi letiya tin'wani hina tinqambi letitsongo president president ivi hina hi wela le hansi loko Benny Megan ku ri president Ramaphosa ku na ti-minister ku na ti-mayara ku na ti-councilara ku na ma-ward council se tinqambi letiya tin'wani letitsongo ti compara ku ti lava ku lwa na Benny or ti compete ku na Benny a va ti haleni ta va komba ku level ya vo hi yini level ya vo ma-ward committee mina na vona hi hala ka ma-ward committee and stuff like that. Okay. So kan landerisa sema of course ifika attackiwa mara lama of course kama kombisa la of course veve la dunduzela munhu wa yena and stuff like that. Before ya mahlweni Dr. Stolvi yitsala ko nikombela endla mali campaign ekumni president mali ni xava timongo hinkwato leti nga kona vhiki leri raka phanda ifika ibreba tsinyama zwiketsikora la swi nga ze swi fika very show tsinyama a tlhandla another video laha responda ka timhato va kha va kombisa ku a hi ntlambi van'wana ti-comments ti tele ngopfu hi nge heti ku la ntiyiso va kha va kombisa ku a hi ntlambi a tshiki a endla swo deva timongo va na mhaka leyiwa hi leswi of course swi kombela ku hi swilo leswi nga va ku swi n'wi vavise ngopfu and stuff like that. So ti-attacks ti sungulela before hi tlhe hi viya ka leyin'wana yi nga extreme ne attack hi ngo yi sukelela hi ku a swi tiva ku very Benny president na Mr. Post vele ku khompiteni ne i fika kombisa leswi so wena i titwa nga ku compara na ti-computer na Benny Megan ka music ti-computer na hina tintangha ta wena wena ka ma-ward committee a wu swi nghenelele ka vukhanselara Benny Megan i nqambi yo mahetelelo hi le makumu i president lavan'wana ma-ward committee ntsena ni as you've heard, okay. Then from here, kuna se angavia se attack usingo Mr. Post directly. By the way, guys, kuna risimu ro karhi lera tsingava changa ku alleging ku ivi ruwene usingo Mr. Post ra connection. Mara this time around I was like, Master T kombela ku nta hambanisa na timhaka to risimu ku yiveliwa mani swi ku yini because loko swi ndliwa mi kuma ku swi ndliwa against the big artist swi tlhe swi vuya ka mina so ni lo chuza ku ignore hayi ku ni swi vona ni swi vonini but ni chuza ku ignore ku ni ku ana ku swi analyzer at all ivi i twa munhu a delela tshinya ku huma ka music a wu nqambi wena huma ka music a wu nqambi i focusa ka majenje i focusa ka majenje na ku xavisa timongo ma swi vona. Okay na mi twa kumbe ni focusa ka music na ku xavisa timongo a hi twanani loko mi ku tshinya a humi ka music a hi nqambi a focus ka majenje na timongo luwa wa n'wina munhu ma n'wi byela yena ku a humi ka vinqambi a focusa ka ku penda timovha na phela na luwa ka n'wina munhu a hi nqambi i penda timovha nyiko ya yena so loko a ri na nyiko ya ku feba ya ku penda timovha ma n'wi byela ku
hi machanisani nqambi ya hina huma ka swa nqambi efokisa ka ku penda timovha wa swi vona a ni ma swi kota ku byela me ku me ni huma ka timhaka ta music ni ya ka ta majenje mi ya byela na luya ku a humi ka timhaka ta music a fokasa ka timhaka ta ku penda timovha se koho ni nga ta huma ka timhaka ta music se ni nghena laha mi lavaka koho ka timhaka ta majenje so me nga endli leswo swa ku mi teka sayiti mi ku tshinya mi vula na luwa ka n'wina a ti chavani ka gaza loko n'wina mi nga yi chavi mehe mi ni byela ku a ni humi ka swa music ni nghena ka swa majenje ni ta chava njhani wa n'wina munhu mi ku n'wi byela ku a humi ka music a fokasa ku penda timovha ti nga delelani hi ndlela yaleyo So obviously clearly tshinya of course la loko lwisana na hosi ngome Mr Post hikuva very na a ri ku lwisa luweni tanihileswi mi nga swi twa tshinya vantshwa of course endleni ti-statement to hosi ngome Mr Post a hi artist ko va machansana swa titshemba diman a va ta n'wi bifa a twa nga tshembi loko ka ha ku bufiwa denderi sweswi kokwana Afrika yi pengapenga yi ha ri na a ni tiku yo tshemba hi ni tshinya kumbe na wona ku bifa ku fanele swi nga tshama swi endla ka gagaxi phela swi titshembeni dimene a mi ni hlamari mina I'm beyond shocked leswi tshinya va swa kosa nga swi kombisa a ni nga swi expectangi but a redzi emdeni vhevhele khe hunde eka Dr Story yi linka ndambeni va eka the president se no hlamala ku a se himpela se yivi hi power se swi komba yi recoverini Dr Story yi recovery very fast because yi fike tsela hi post laha ni nga vheta ni swi vona ku a se yivi ku vuya himpela se yi ba tipoint ta straight a ya ha ri weak ni so hi fike hi vona yi fike yi tsale ku mari tsundzuka lembe ra swigwamatshuku swa ka mai this image so me loko hi beli muraka a ya ha ku huma ka madlaya le ndlela hikuva a ku ri swigwamatshuku leswi a hi ni hlamarisini Dr Stone ku after sweswi yi nga rhungiwa vhele hi risimu ra nghovo vhele ra xingendule sweswi as we speak ri tsutsuma ku vo 122,000 views which means vanhu vo tala swinene va ri streaming as you can see kwalano still ya na energy yo ya halwa swi ni hlamarisini by the way his top song of course ina 200,000 views in 7 days as you can see a record leyi ya chavisa leyi record yi le ku chaviseni it's too much ya hindi ko so hi sweswo swi komba loko ya ta continue Dr Story hi nga tiku hi nga yi twa ku va right ku va we don't know ma swi komba loko no before me ni twa yi va yi ri light le murhangaphandla ni twa yi ri light a ni ri a yi fike before Dr Story I'm not saying so no vula ku mara ni twa yi ri light ngopfu loko ni yingisela that beef way too light mara mhaka leyi so hayi mhaka hi ya leswi kombela ku ya ta continue a hi twi nchumu beef leyo kasi Dr Story risimu ri ri kwini a hi twi mi kumela ku humesa album or a single maybe ri hele kwini a swi lama humesa man mara va yi bini president kambe swona ta yi hlamurini ku ri mina hala ku hinda yi tsale ku vongo ya yo swi inananyana la yi sasekisa na stuff like that so of course if ke vona Dr Story fike loko mara masevelana a mi ni mbalerini shem yi tini man tshinya tsona i busy xa manguva kwalala yona swi tikomba yi tini maybe ni ku maybe i timhaka no risimu ra ku ri bit light ngopfu ku lela ntiyiso wo twa sweswi yi huma kwini a ni twa ri light mina so a rits emdeni vhele khe vuya ka kokwani fonyonyo vhele hi ta bombiseliwa rapta ni to vekela only the interesting sections hi twa ku yi rini hi timhaka ta rapta laha only interesting sections ntsena hi leswo rapta swi swa mampela mi twa rapta ya nun'hwele swi swa swi swa manyunyu ya vana va mina odani leswi mi lavaka swona hayi mchini ya swi swa proper ne hala yi bini swi swa ka mampela swilo swa ka mampela swo ti endlekela n'wina mhani
laha ni twa ku nandzika laha ya laha no twa ku nandzika ni twa ku nanyanganyo ni twa ku nyanganya ni twa ku nandziko ni twa ku nyanganya swa nandzika swilo swa ka mampela n'wana mani a swi fosteriwi swo nandzika swilo swa ka mampela ne as hayi mchina a vo ni vutisa mina va ku Master T i na mali hinkwayo i yini Raptor or Golf R mina I'm going for a Golf for a Raptor ya ni nga for a Raptor if ni wa na mali straight ni nga for a Raptor mi kuma ku a na hana wari yo petrol swi ku yini I'm going for a Raptor guys I am chin just look at it guys I am chin guys ku ri swilo swo ti endleke leswi lava ku ni va komba Raptor leyi nga na xikirini xa ku ingaku i ngo vona TV kwala i Raptor yi kulukumba ene na hala wa vona hala yi karhi yi ku komba ku diesel ndisa leswi petrol ndisa leswi ale ya kapula leyi a yi fanele ya ka makapuli ya kapula movha diesel petrol hey loko ku bvrrr yi va yi kapule movha nakati swi herini leswi le mi byele hi swona guys ku diledi a ridzi kokwana fonyonyo hayi a ridzi hayi leswo hambi endliwa kwala South Africa Xipembe va endla va kha va swi tiva ku yi ya ka munhu wa proper ene mi nga rivali va ni fonelini va ka Raptor lava va establisha ku Raptor va ku hi kombela ku lava ta ku vona hi vone ku wena kusuka i poste Raptor hi vone marketing ya wena henhla ku nga va njhani i ta hi lava swin'wana aka wena twana tidili leti ti kuma ku ti huma kwini a ridzi wa hambi va ku hi kombela hi ku kokwana Chauke mi poste Raptor gaza yi gungula tixaka timbi tixaka hinkwato ti gungula hi ku tsaka tin'wani ti tsaka tin'wani ti vulavula hambi va ri i ti-congratulation tetiya va ti vulaku hinkwavo va vulavula va ku ya sweswi swi nga endla va ka Raptor va lava ta nyika Raptor yin'wani leyi yi lavaka ku huma a leyi ya ku huma pay latest ya ka Raptor yoho leyi hi yo makumu ka Raptor n'wana mhani a ku na yo tlula leyi ve ri va lava ku nyika leyi ya endliwaku ni va nyika leyi hi mhaka okay marketing ya mina yi le henhla ve ri va ha ri ku yi endleni loko va heta ve ri va ta ni fonela ivi ni ya endla marketing ni yi teka ni yi posta ene gaza ni kombela mi ndla leswiya swa ti-congratulation mi swi ndletela swinene va ta kota ku nyiketela ti-Raptor ti tala laha kaya laha khandziyetela phela movha leyi guys phela look 5.7 to 5.8 seconds to 100 very few cars can compete with it ti-GTI swi veka le tlhelo hinkwaswo swi fikita hi R loko se fikile la ku yi ba 0 to 100 yi ba ti-Polo GTI hinkwaswo ti-Golf GTI everything along that line a swi lungi la ka Raptor hi acceleration up to 100 yes yi nga yi limitiweni le henhla yes but no vula ku loko ti suka la only very few cars can compete hard leti guys swinene u twa ku xi ta n'wi dlaya xikweleti xi ta dlaya nyini va kolota ku makula tijovheti hayi swo chipa van'wana mi swi twisisi loko mi twisisa mi ta twisisa ku ri hi vulavula hi kokwana Chauke munhu loyi a endlaka mali everyday u borha mati a ku xavisa tamatisi n'wana mani na bele ra kona wa ri twa ri hlantswekile a yi bele ro bela n'wana n'wani twana a bele ntsena a wu bi swin'wana na swin'wana leriwa ene loko movha yi ri mahlweni ka wena a wu beli movha yin'wana na yin'wani ene na ti-hazard loko na indicate loko i overtake a wu indicateli movha yin'wana na yin'wani ni i rhangi langusa ku i indicatela movha ya njhani hikuva va ka Raptor va kwata loko indicate swin'wana na swin'wana loko indicate yi fanele rhangi langusa ku i movha ya njhani i indicatelaka ene na loko i ba bele i langusa ku i bela munhu wa njhani kumbe movha ya I I'm happy to see him happy at the same time. Been kokwana phone yona I mchini as stated mina ni nga teka yona Raptor over R guys. Ya hlupha guys, ya hlupha movha leyi. Hayi swo one. Vona la ndzeni ku kunjhani wena ne? Xilo lexi tshama xi ri kwala. A wu zi ta kambela ku i loko la ta tirha. Ela ku chela swiporo.
simple wo pressa xita hi leswi vona hi makumu i cheletela mindzwalo ya wena leyi nga na yona i cheleta lipatin'wana ni yi tshama yi tlhela mindzwalo ya wena hi liya ya tshama ivi loko i pfula lexiwana ne a wu fambi i kotla i pressa no swi na rhola xata n'wana mali yi mila va ta vona bati yi mila va ta vona bati wo pressa kunene i ku ra famba hi leriya good swi fika makumu vona ku swi njhani ivi loko i lava ku twala n'wana mani wo pressa i twa ku nandzika i twa ku nandziko ni twa ku nyanganyo ni twa ku nyanganyo he wena kanase ku va na repta hi ku dya vuswa hi va ka hina ivi i pfala ke na loko a yi ri good i nga ri kwa 1400 a kona a agree yi ri khatla kahle a yi ri godlo ivi nita a wu nge yi khomi na chaka ya ku byela leyi a yi lava munhu wa futa leyi i fanele ti phumunda mavoko loko lava ta khoma repta n'wana mani repta a hi swi swo khama khomiwa na thyaka i swi swa ku respectiwa loko i pfuna yi tsengi ku khotla kahle hayi kona hi bini kona heyi a yi yimise vo tala lavo swinene na vo Master T included hayi mani nga believe no yi nga yi xava mara yi ze yi xava hayi congratulations to him ya swi swa ka mampela zambavise wa vona ku ri swilo swi dropa hi leswi swa ka mampela swo teke khona tikhoni kamera n'wana mani kamera leyi yo ku nwi loko ta hi le mahlweni yo ku nwi i ta hi le ndhawu ku na kamera yo ku nwi i ta hi le sayitini yo ku nwi xin'wana na xin'wana n'wana mani i kamera ka movha leyi xin'wana na xin'wana i kamera xava repta i ta twa ku nandzika n'wana mani wa ku repta yi tsakisa a yo xava hi un'wana na un'wana swi amukele guys wo fika i fiki swi kuma swi ku tshamelini swa karhala swi tshikeleni vakokwani cawuke va swi khandziya swinene danko a yo hlupha the reason yi like repta yi hlupha it's not really necessary ka lava nga henhla it's not really necessary too much all about the price because van'wana va xava ti-GR Toyota it's because of consumption so a ri edzi kokwani fonyonyo hina timenemene ta hi khe hi langutaku hi mpela ma yi afforda na petrol wise because dileti dyanwa like guys it's insane futhi leswi yi nga munhu wo haha hi tsutsuma ngongo yena yona like it's extreme guys it's extreme dyelo ra kona a ri normal ri abnormal like yi va yi kha yi dya too much so yeah hopefully yi ta tshama na hi nkarhi wo leha because yi nga hundzuka xihlekisi phela ka ha downgrade from this one kokwani cako ku fika ku ri something bigger not less or else gaza yi ta yi kha yi hleka unfortunately so mi fike mi famba hi standard xexo ku ya mahlweni hi leswo loko ri amukeza subscribe banda